Lisambula na wekanda na ndoba tatamai e na nondanga ona ni Vakikeli na Radio Fiji wana ndo mwiviti ke na FBC TV. Daba winaka ni sa tiko na nonda bulangi na iliuliu ni nonda matinitu Prime Minister Vorenge Mbaini Marama. Lisambula winaka. Bula winaka watso ni wambul tal chungani bi kamni na nonda ni warong chungmai na program ni Vakikeli na singile ni kuwa ni bula winaka. Wina walew me tiga butong mandangan na vital no na nondanga unongo ni kuwa enda na vital no tiku na vika mbaleta na mbula wailabo siya na tubu ni bayang labo ni nonda matinitu enda sarongo na kia na sabaran donu na bayang labo ni nonda matinitu me mbaleta na runundo lurus nga bulu kina runundo lurus nga bulu kandua daba na buna ndua tani ndondo kina na tubu wailabongo. Wina kawatsuni kamni na nonda ni sakilabi na mate tak tobo tuko na lewi ni nonda burubura na sigini kuwa na yadana tuko na COVID-19 sa ndana roda wasimana kena kadivaki tamba na pepa na recho ya lealo ni na roda na recho na kena wandom bulu tuko mbet ni singindo na kena iwali singindo na kena iwali kune merini wali kina na matingo na COVID-19. Nangona saranga dabitan lu chikino ngo sabi bi rosa bulu na milyon na leni bunwa iburu tobi richu na matingo na COVID-19. Kento be diwa yer chiku kede na chiku ni quarantine mai nandi tu ngaraba chiku na nonda tu matevalu. Rosanga bulu na milioni tobi richu ko sabi bi boleh kata chiku ningo na bitu nanda lima sanga bulu kata na undolu na leni bunwa asa boleh ngai na non rembula na matile bungo na COVID-19. Ia bina rosanga bulu na milioni na leni bunwa tobi richu ko itu kini ni sabi bi chin katul na milioni sarambula maikina. Kena mambale na tos ko na matingo lever na tubira lever na bulamai ya kandara ne so na boilang na non rambula weekend to na mada saoti iwit sa ndua sa mai kauna non rambula dober na lismai india le sele bobunuai angare bobunuai angai lismai se tikunga bwana na nona mate yang itu tolosar na kena kambici ko na matingo balten sa ni satu bi matera chuko na mati ba bunu ay ali selikina awando wada buto chuko na matingo na tigtiga bu ondo ba tutu ba chuko na matingo ba chuko na tsunami ni sala ko na tsunami era mbulanga ora na turbo na ngone beteran radida kimbamba kenda nangasi na wambula na to mate na loki na matamboko enda na tumbuki koso ena buda me na woni tsunami ena rin ko chikenda beto to batal tsinga na matingo ena traira bolebu na chato bi mate chiko na ngasi sara na loki ran baka na tubira na diabetes na cancer yana totol na kena taraira na matengo kwa ko no mucho ne mai le bolenga no bulo na nonda ko mai lenga na mada sau chimbalatini asele mai bobunuai angare mai bobunuai gesi chunga sa tubi ko mai na matengo sa manira rosar kena ko no bulo yo datu sanga chuba ko no bunu bichi metarobi na kena deo mai boga lebu itau tumba na matingo kame marru chukin na nondambula tarangi chingo na tabo indu kina tubu ko labongo mai na kena na be ambik sauti ngosar nga na kena na tabo indu kina na tubu ko labongo matai na matile sa tarana nonda burubura ba boso chiko rusama bulle miloni boga na lini puno sa tarayro chiko na ngongo endo na kene wase na kuno non rambula na matele bungo na COVID-19
Orto na bangele bune buru na IMF na International Monetary Fund saborita kana bulo chune na madal non to bondindi ke membaleta na reburu ni mati lebu ngono COVID-19 kinambulo bagay laban non da buru to aborita to manda ni sanga bando ni sembu sotaba ni sembu sotabi buru na lenga boy labo sa taray kendo tunong ngongo matatabi na ka weekenda sanda bital no ta ko lebu na ngono te umay kina namatay ni lore ni matingo may China may lore na matingo weekend to wichi namatay ni mate lore na bulo machi sa kilay bichira rambay bura na rebu ni lenga ni kotamay na matingo na COVID-19 sa chigo manda na mati sanga chigo may na rebu ni kaya kotamay na matingo na kena songo na bilo ka kina nonda buru handa wakila chikungo na vital noya enda na wakila wole na bi matin tulalai konda bunga nui may bana non rabila ka ki na bi matin tulilew weekend to manda biti mata tabi na ka chigo na buru ni labulu tondo or na nonda tourist rindo ngole may Australia New Zealand may Amerika, may Europe, nangunongo sasong-songo kaya nabi lakekingo. Datu sasong at saramandang ako kento, may kundo na mate, hindi wabi kento may, hindi wabi na kundo wabi na mate ko, hindi wabi kento may. So sasong-songo ata, nabi lakekin may nabi matentu, lori boy lebukin na matingo. Narakilati ko tu tumanda tu asong ata na nonrala ko may Amerika, may Italy, may China. Nangonongo sa songo kede, wabo chung nanonda, era lisu chugumay, merlisu may nanonda bunwa. Lebro tubo kadakadaka may nabi bunwa tani, may Australia, New Zealand. Lebur na takadaka pa matentu ke na nabi matentu tali. Eralis mo meron may bingarabi noon ra dakadak baka nabi embassy nabi mission eralis talmay meron may bingarabi era ko nga ara anda baka tarira chigo meron durlus talmay ni ko ang kailangan mengo ina wang gabuka ni Abu Dhabi na Etihad ramon to may kinendon robo kada na nonda ela ko may okalanjing kay buka may bichi ralis chung may kinendo baka robo kada na nonda ralis tal chung may bichi ira nga koran da baka tarira chung merlis may watakay ira na bibunotan ni ralis may na non may bingarabi ke o sa tunod siguro may bingarabi na mission watakay na embassy. Di ba so tiyaw turangan na ililong tamatin ito? Dari mo na kami nandoman na natin ulagalag. Ni Bernie nang kaya kurita lito ko na vital no. Ang una po ruta, kinandangaw na ni Baki Kelly and Radio Fiji 1 ang Biti kay na FBC TV. Dangaw niti ko ni Baki Kelly na Radio Fiji 1 ang Biti kay na FBC TV may nonda bulang iti ko na liw-liw ni nonda matin tu Prime Minister Warenge ang bani marang. Dari mo lang mani Bakurital man naman ni pamadal. Pinawatsin nataro ni ataro nga biyaw si nataman duin kina na itutubo ila bungo may nakina nabi ang bagi sa uchi o abang madal taka chuko nakina sa chuko iburu-buru na matilibong ko ng COVID-19 song kina na we katumba ni Vidruaki baka business baka turis wili bata kina nananda kawo itaka me kunindiaw may weekend na matilibong ko ng COVID-19 lebu na bibu na buru-buru rantol-ntol nga dala ko siya baka ni kawo itaka baka lebu ng bulan ni tamata sa asing randutubo sa kina rantol-ntol nga ramate nga bakan raw na ilini punwa enabi madawang enabi bula toso nga rentol nga me toso nga non ram business wata ke non ram bula boy labo kinto into tu singara ni tu taray ni nabi tal noya
balatan da tu maru ba lebu na nondambula ko ako tuwa kin na tubu ila mo meru bisutara ki bata ke na song tu sa takaba na song ra takaba may na bi matentun sana singiru ni bibuka sa sing dolon na we katum bani bilo kaki bata ke na matilibu ngo bisutari bata ke na vital no ako may saka ke na tubu ila mo na tubu ila mo kon duindu todo kina duindu todo me bona ke na sa ke na bina bagsao chiniliu awari taka na bangile na International Monetary Fund ni naluto ng bula-bula buru-buru kina 1.2 na pasyente en bagingo iya nanorto ba madala tu mandane preli erto sangkay may borita ka ni arto borita ka ni luto nga kina 2.2 na pasyente preli 2.2 na pasyente ngo sama luto na 1.2 na pasyente nang bula-bula ila may buru-bura singyo nang totoo may buru-bura ni sa pagkatunggor na bileta kini bula-bula ila po kasa pagkatumboy nga na bito seki sandon dun menda tuba karaw na bubalik ke debi nononda bunua menda pakaraw tikenda en bikasa tara mengo nononda bula menda pakaraw taka menda sotapa na ribu-ribu nilang ko sandon dun kina namatin tu may pakatuloy wata ka wakamataw na wika may malitivity. Kung mimbi, natutubo kayo labong o sangga may pakaturikin na natutubo kayo labo sa pwestaki na madawaro sa ochi. Ya, wetso ni nabuna, kung may duin-duin kinabukandua na tutubo kayo labong ko, may nabi tutubo kayo labo, nabi ang bagsalyo. Na matilibong ko na COVID-19, pakaburi na libo ng bolang-bolang bikanda, kaya naman tentu bakatulawa taka pamataw na itubutubu ila meron ni bakurirechi ko natakataka karabuke na lini bunwa era walingay na matilibong ko sa datukilan sa song-song na bi katumbakere davital no tang may bukosuma sarasing ila ko mayor na turis na duba bu na bikenta na bula-bula ila non da bunwa ara song-song may non da hotel sarabukadingo yung mayor na non daradakataka kina sana kay pangkaraan doon ay tubo-tubo na matintu may maroy ka talo inupunuan na mati ya na nguna batal tsunga may pangkaray so na ngun sala may pakatumuro tsunga kinatakada kami ang bulot tsuga ng bulot kilaw awat so rin doon na po na lebong baka na pati ni politik rabi na katami muso na ilaw ni kuni pakatakatag na kemay natakataka pa matintu nasingiraw natakataka tsunga natakataka matintu bata na ilabo dawiri chuko nindo na intu edakataka ni satakataka yuko imbulo chuko nartule pambak na nom matubu wale yan labo saranga ga imbula tangale po imbula tal total naman tubu wale sa toso kuya nasingiro ni po tumbuy kina sa kinasongo talaga natakataka na yun natakataka matintu sana siya nang kasni bulo de may gibi populiti sana siya natakataka na bolo de nagibing grabe nakarabi na katanalin ni puno men karabi ya dalat ko na bakasama ubi tuntungo na kinani ya so ni tubutuba ebi na katunga na matentu me la ko chuko me da ka chuko nano wa chuko may na kenandola na station ni bukum may lami o chuko talaga na kenandola na kindergarten may sububu natakataka keda ratakataka kinalin bunua kenatar na vale ara sumi kinor natakataka wabos tal tsunga ika ni utuna tsuko na police post na tara na tsuko ni prime minister ay na tara sing balate ni winakat me tara ni no una sing prime minister na biyang bag may muri nilalak sa nando may swate may tambi tsuko may prime minister iyo eda kan balate me ratakataka tsuko na lini bunwa merapa kata-kata na lini bunwa the wirichukin na ilabo ko sira nila ko tsuko may natundaku balata na matilibungo libo na takataka pa taka tsuko nongo ocho ni sanga tsuko na matintu me kata-kata na lini bunwa ena kalila iron ni takapa me bulo tsunga kinan bulo boy labo ngandre me kata-kata kinan bulo boy labo biti sandun me
toko ni na wakapuri takataka. Ngo ya wakatula wasara kina pamata matentu me nabunua me bangole kin na bibuke e tubu ke labu ni ambaki ke labu bungo. Indo na kena bore taki wachenyo yana wiso ni wale ni musu ni bakata kene labu endo lavaki. Sa kaulebi na service to text ni apa madal chikini ke orona kanandau me na foka. Wa sarabo chikona nondo program ruwa matale bina sar chikorau na musuk ni pada ena nonda bunua ena tubu ila bungo sa musuk na service to text se STT ndo adana chikona STT dotan ko chubi kam do me sote na spul da tele ngona STT na pada sa bagalilita ki na chini kina 5% na pada kina ikal kondo ada na chukona environmental and climate adaptation levy kasaka levy talaga na stamp duties kina license ka tani business ay me bora rota ka nambulo bagi labo ni nonda bonu nonda no kenda ndundua bora rota ka bir nandun business na vingarabi sa bole li talaga na import duties ni rongo chukona kana na import duties na pada nindono onan raw na yaya e buli may balang ni na ruwa pa madal tal chunga kino rona kanandau na lomoni bida na mada sauch di ba sa tiyaw turang na ilin nanda matinitu dari bina binando talamanda na dingulagaleka yan nangono borota kinandangaw na ni Baki Kelly and Radio Fiji 1 na boybiti kina FBC TV ina bolo Sarting na bital no nangono borota ki nandangaw na ni Baki Kelly and Radio Fiji 1 na boybiti kina FBC TV turang na ilin nanda matinitu di ba kurital mandar mo di pamalan vinaka what's no bia chini nga na matay nung taroya na kena duinde may na tubutubo ko ilaw na yung bago may nabi ang bagsauch na tubutubo ko ilaw sa pagaruta ka nabibo ko na tamatatatak bukan na business kira rasang kay tawa bubo sasang ni pang muri na wala ni pang karabiliw kuando da katumay may pakararota ka nabiboli kina baka tumbuy labo kasi bakararota kinanon rabang karabi ng business may bukan nanon ratumbo na iso ni taruwikum ni kung namatay ni taru ni atarang at kung nga isa taba hindi kina tubuy labo nabi ang bagsaw may bikwa kwa ngay bukan dono na bito na mata sauch balat sartu nga utuni na mat satare kanda chungo bata kena rebulio sa taro ba kede na bi kando mbulo kina bo la bo ndo na matentu o ngay tunu chu ndo tare kanda bo le na matentu lalai na matentu lile to sunga non rambula rendol nga ko nga kau non rambula kau dolangan non night club non puno nindan isi dol na bi puno ni to virtu na mata weekend to ni club nak nangon nga to weekend to kina indo ito tonda tu song sana song lolo toka amay song suba song lambasa na puno mentu sa taro basar nga mikuna kwa baka bimbit tu kina kona app ko chingo ko kung tabitan mo tayo na app ni KFG na KFG app mo beto ko hindi na nising kita bikin na telepon ni bango na smartphone yo bikin na smartphone usapa ko to chugo me download TV kanta na app mo beto na app mo nindo inta chugo ko lelew indo ito ba enaroni ertu kila ortu no tampanim bula so de so de chuga bu kitiko na mo kendolo chugo no mepe ode so te chuga bu kitiko na ngai trainer ya merakau mer testak beto meroni kunitete na mate ana kenen na todo nila rongo talang amin na be matentu na kendo talang kenen na kento ndak rongo talang na be matentu kun tu sanga chugo mendolo vira na be katumba ambi Australia New Zealand ni sa karabi binaka chugo na bitan mo ya nalala ko sana raraw vira
nantola pa may namatin katumba mera nantola pa may weekend na mendala ko ay si mera la kumay ni na klati ko ndono ngona sartu tun sartu ko namatin to Britania kay ndo ala ko ni bici na single quarantine tak balato ko ni sarat klati ko na nonda to bi maruroi sa ada ko na nonda bono na wale wotson Naka, na wali usara na ibo madala sana to sarti ko na vital no na ngono baro tigongo tu ni sa musuki na ibo dapat ni bia so kina bingara bi so ni sa madala tukina na daba na kini balembale bir na lini punua ni ta vital na bugni boli boli se na seu mini bingara bi so en dona kai na rota mikina non damatin ina wotson o abarong ba utundu ko abarong talcunga bero na kananda uro ame bong madala chukui mena feka rong bina chukui bena non ro bong madala matat sarbiau anon ra ho madal ta chukui no tubu ni musu ni bokada bada samai bokada bari chukui non da samai bokada dur chukui non da no e kuruchinga ni vital no mena namba num tar namba ndua Kongo mutu no chukui ni simber bong don maten tu bici musu kana bokada bada me boka chukui no tubu elabu kusinge uchungo balatal chunga e vital no ngango sini don mendo na kahu weekend na vital no ya nakatudo ko na ribu ni lenga ko to men matingo episode to todo con to nimbula ndo saranga na kana sanga me tubo ki vina kana tubo la buni matentu me buki kenda le ni buno ya na kana ya inaki lakini musu kini bada sama ita kacingo enamba ki rono tulcin karua ni klabinaka musu kina na rosa bul na pasyente na nonda bada ya ndo na tamata na income tax mena tulsa bul na pasyente musu mena rosa bul na pasyente na company tax yor na kampanya musu kita ngamai kina rosa bul na pasyente mena rosa bul kawalu na pasyente ana na rono tulcin karua na vet mana tin kalima na pasyente kina dio na pasyente ana runo dulcin kauno pakatal ngakina na sumi bokada ko era tigo na kan risa na tulso bul nondol sibia ni klamina tigo na lalai mana tulso bul nondol sa sing sumi na bokada ana nguna na tu ngore pokalu tanga na bisomi ni tamatada ka tumbun na dito bagin business o buri da talanga katarada kinang bulo law ni bubale kina tumbu ni raw ka law ni matentu ya naruno dulcin karua mi domingo yo sanga me bisa o kele mutali sanga me kuritali musuk ni bata bango me be ko sa tubo ni tuya me naruno dulcin karua o kina naruno dulcin kaon musuk ni bata sanga me tostali na musuk ni bata en tubo ilabongo tubo ilabongo ba sa tuno di sampo ko dile na service turnover tax na STT do club na ko mo isad maglalili tag na environment and climate adaptation levy ko adam na equal may na chin na pasyente kina 5 na pasyente ka tumbo na turnover threshold may ng 2.0 na milyon kina 2 na milyon sa pagkalilito kita nga na departure tax kina 5 na pasyente may na ronan raw kina donan raw na pasyente donan raw ng dolan kina donan raw ng dolan musuke 5 na pasyente na pagkatapos ni pagkaraw tayo kasi huli may hunatan naway ni biwa matintaki o kila chuko ni chuko tal nga na mutaro na usara ito chuko na mutaro na vital no ya buko din na stamp duties stamp duties do kung may nangona da kinabibuli asa kulevi sana chang nangona ndo bingona kedo la ko na ndo mulo ya nileda ka ko ndo business ito na stamp duties ko asa na sinsomi ole sumo ndo ngele so vulta ndo ngele chuko na kana stamp duties ko asa na sinsomi sa kule mina pata ni misini kina vi kabo libo e hule mai uno tani limuna misini ba ando vi na kata mina mai banga takino mina mai banga ta hole tiktal nga na fiscal duty kina limuna pasente kule bina import excise tax ina yala ba libo
me baka na misin ni dang mata se air condition na katun waliliwa na TV misin ni sabay sulu misin ni baka mamaltagi sulu na kutsini do ire keda sara baka lilita ki wil talang akin na smartphone na telepon. Di ba so tiyaw turungan na ilinong tamatin ito. Hindi rin kami ng dotal manda na tingulagaleka. Nimber ni nabaku rita litong na vital noa. En na ngaw na boro tikong ko nandang ngaw na ni Vaki Kelly en na Radio Fiji 1 na Moiviti e na FBC TV. Na barota ki nandang ngaw na ni Vaki Kelly en na Radio Fiji 1 na Moiviti e na FBC TV. Turungan na ilinong tamatin ito. Kaya raw mo ni nabaku rita naman mo ni Pamalar. Mina watcho nili na pagmatalalay ni tutubo ilaw chigo muna tunanibi gondor sana sini adabaraw kina nanguna yalataki una binakatanga mutungan ni sabalilita kina na custom duty ni ndolo onan raw na yaya me baka na mbarasi dimbachi na matelo umambo sanda wili ka kedi chukuna na vital nongo na lomani vidana mada sauchi tambaki chukuna pepa kedi bagi chukuna kedi tukutuk ubio tukuna nga million na ilabo endo tuwa na iliu na matintu me dakataki na nano na vingarabi na ilabo mbula endo tungtung lamu ini na umuni ilabo libu ya sa walutu ko summo ko ya satu sueke di mana na vital no me ba mamantek in bula ni matabu balen dundua sa nila bundu raw tu ko ilu mendo do daka taki mera mendam bula kin na lini bunu nendo nembak saba galele teki mai et meroni bugale buto ichi ko bula na ilabo ichi kin na yandu na matabu bal yana na tubutu ni labo sa dakana bagingo million ng dolar bukulo siya na pagkatapos na matintu ili buru-buru ni bibakulong atak bikim ni nalin bono ang baleta na ni buru na takatak kina bisomi ili sa lili na pagkatapos sa litaw pagkalili talikin na tanga nakini nakituto ko tiyo na vital mo yan napakalilita kini import dito siya na pinakabikim ni nalin bono sa Arthur en rabero matuti ko na FCCC saba lilita na do na import din ba ni kama din do na motoka orto na FCCC orto na reti ko na ilabo ya menali lutu virtu na pulta na motoka bikun tu bida chunga ida kana so ni motoka balit ni saba lutu kana kana diti wata kana be ya ke saba lutu ko na matintu na kana diti ya be amba ki sa sivi iba lutu ko na matintu endo na duty nindo na pata nindo na yaya endo lura yuher na bulta na yaya ay singi ba lutu ka na kini sa unrole bulta ka iba endo tunga sa lutu na iba pata ba endo tunga na wa merndo lawa kite kento tu no sa ba ku ko ta kinon to bingara na FCCC sarto na reda may na bitamba na keda ni sa lutu na pata nindo na me balutu ko talanga wer na bulbultaki kisa nga sar na tutoy tagi boy laro dano la ko vital mo sar pati girto na faike ya na vital mo sada kat kunong ko barto na kana kumina ya na bolu Pinaka na bolu besar na iba madala ni tagi ni sana mata tatigan bikim dino kanta nando boto tomai en nonda ngonong ko sana to sar to na vital no en takila to lotiko na vitu vini mati na COVID-19 taray burbura kalay boleng ka ng bula boy labo. Iya, erka na kinanda may bunotan ni binakadasar na nonda itu boy labo viti en embaki boy labo en sa la COVID kungko hindi ba ito ni kinabi mati ni tulile boy burbura. Kero nindo man na kini ba madala matata merkila tun na wikander ndo ba tong menon tangungo. Mira Watson. Watson sa kadiba ko chinabiso ni bakadabadab. Ane tubo elab ni Ronaldol Rusabul Kandua.
na visongo ya po taruwa ki me pa kokota ki na mbula ko la bunyo nonta buno amera ya londe chi una bi tambana ni vingravi e non roba ndurin business e non nonta buno ya na kene na ki todo na tu bo la bungo wakukota ki rata ngana ndun business meron rata kata chi ndun business men dare dale kata chi no kenta na lini buno ele borra bosso chico so trangan don politik bosso chico na ada barle isul kina bokoli bir don business na pame osi bir boli na kuma na labone ni wara roting be bir na mbula na tu bola mo na kini na kijo me wara roting bir na mbula beto ira na kan business o kan dam dali ta ka bir ko ele trabalho ko ele engineer ko ele ta ka ta ban liba ya na kini na kito ko chico na vital no singir ni sekarang mulai tapi tuntun bisnis ramate mati nonton bisnis angka sing dora pun andal ya tak kita lini pun anda biar tak kata lebih nak kata mental ya tak ya nak kena nak itu dok orang itu juga na labu musuh kini FNPF sahabat kali lagi main na cin pasien kini 5% ya talangan dona puna non rasusumi mau nonton bisnis somi kenda mo na taka kina na ilabu musu kina FNPF ndo china pasente onongo sa 5% meron mbulo bi ko mbulo bi ran 5% meron taka chiko meron mbulo chiko libro boso chiko resimi ba kasam ta chiko na vital noya wira kada ni toki ni da ka ocheni raso masibi na 5 kina china pasente na ilabu musu ki ena ko le kina non raso mi ba da kinandonan raw 5 na pasyente me bate kina matay ni April na bulonggo ya ke sibe na 5 na pasyente nandunduya na singini labo kikina indona wata matata ci gobyerno nandoni business tatu bukaraw talaga na matintu medang gumirna yung business lilew karena binakatamer may bakundurin business na nonta banwa sombe karena binakata may tarana non raw ni takadaka meram bulia akina ya saba tu raw tu namatin tu medeng gomira nakabi nakatigo ngo ocho ni nawanga ila ko chunga nawanga kau kako mena bibunota ni ila ko chunga mo weekenda non tu wanga buka ke chunga na ko yaya ko yani ko mai orto na fijewes na ya ke na vital no queda el libro sin que la chuni la chunga mo ina ya ni dakadak sange bonga me rabang bulum ta ki no ni business boila bo bibu kita ngabir na tu boila mo mer ta kam business chukina meram bulo chukina na okendar ni buno sabay lu tag na law ni vingarab ni tempat ka ni bula kuya mata tabi na chuwikin na kininak me bulikin na biaya ni vingarabi kami tubo karaw na tamban ni bula na kina raw ni daw na matitaka and doon makachuk sa doon na takataka libur tu takapachunga na tambata ni bula na kina tangkong makachuk na nondabuno may na rebu ni matitaka Diba sa tiyaw turang na ilan tamatin ito. Dari na kami ng dua talaman na tingul kala kan imberi na kay bata paritikan na vital no. And nangauna boro tikong ko nang nangauna ni Baki Kelly and Radio Fiji 1 nang damoy biti na FBC TV. Ni barong ati kumain na nandangaw na ni Baki Kelly na Radio Fiji 1 nang damoy biti na FBC TV. Turangan nila nang damatin ito kero ni Baku Rital mandana naman ni Pamadal ni Badabar sorto Badabar tal tungay na vital no yan ang una boro tigong ko. Pinawatsin yung kero ni Korea nga ako kalili na Pamadal baka rotig tal nga so na bibu kubira tarabolin bula baka ito kayo natanat ko na private hospital. Kaya nabitamban ni Vingarabi ni Vingarabi ka biwakani kinatamban ni bulo na kanapasok sa mga Britanya mga medical services. Na po kita lang na business era buli taking gele nira tarabole baka ito kay matata juga na residential lots kinang gele baka duri kina na business na commercial lots.
suli talanga bir na bibuki ni ronga tu chuna mado sao chu abo su chuko nono ko program rabuki talanga na lini buno kale le mani lim sa bulu ndul ndol na kende sau ena la mani ndona baki na buki na tul sa bulu ndul mar taraki na non ravale ya ke baka matay ni non ravale ena suli bi retin kali mono ndul ver na bu wale rote chikulim sa bulu ndul sisibia era ni solibira rosa bul nondul ke bakara tara na matay non robal lima nondul ke bakara bulia na matay non robal ya na bibu ke matay tu echu bona program go pati mela ko tinga na dawire ni labo na nondu tu boy labo go na wale botun Naka ni David ang tinga na buku ni tubu ni bang tigilab dotel ngana ka era kawito kin na kanda na labo na bune lutu kin na boda ni elaba kin na iso ni yang kona ni babalang me labo to kin na vital no ena ngongo mina ko tsoni le butala ngara tro nyosar na vital nongor na uno ke do la kina na kana lutu na woni be ko matinta ki ena tubu ila na bango asin kini na ki utsoni me ka na matin ubetu na tu endo madana no gutal no leglek endo na bidana baksao chiwa dola na ngun salango na koridongo me na Travelodge me ave na tapus meran dola na bongi dola na vival kana na vival danis me ava na lima na klok na matrelelai na kini naki chachu ya ngai chuko me na ji matinta na koridor matinta ando libu na turis ralokina na kini na kia ucho ni molokai nambongi iko patake na matu wale re indo mbega na pali kana dole kana kina chiko na taxi ando na libu ando kina si mbasi ando libu ando kina na ilabu banga take na pali kana jala kala kondo mbega na pali ni na ambi ando libu ngunuba ya ito wiri kina na ilabu na nandabunwa ito wiri chiko na vital no ni ilabu ya nyo punta basi mai mo mai kana o somo na no me punta ni basi somo kina na nandrebu ni basi somo kina nandrebu ni taxi no na didi na suni kaka na ora na tite na kakeda e te wiri chuko hiso ora ke turbo kada na vital na ko ngai rongo chuko na lebu na matini me chuko na lebu na klok tandola mai na lebu na klok na walutu na bisi ka tamu todo ka mai tumbo na matini sini kini nakia nakini naki medala kon dale ba maru ta kan dale ba ngata non de labo me the wiri chuko na ne labo e wa dal ngaki na vital nongo sini kini naki me volutu kina soni bia me damateni kide dabina kati me dabi ko buli demanda me sa sa ngatum na huru ni labo kan tanda ko soni ba ngata ka bolo ne labo ya ena vital no ni huli ni wani bi matintaki na kini na kingo metatu bagaro tu vira na nonda na turis rala kumai merare da mai na ni aya kede itu na nonda puno sa walutuki karena marau ta nonda la kumai weekenda werna bi hotel masarti buta kata kana vital no ya sa walutuki na ni bia merare da me lutu kede ne bi hotel kede me walutuki na ni ngunu meron siwa tira na leni bunua ena lakwa ni merle banga takilaw isini kini na lutu meta matin na wali naka turangan nilin na matin tu kirinin total mendangan na muni bisuriti okila ni sa ating komiti ko na bisuriti mena may nanda bulang italiti ko na nandangaw na ni bakikeli ena ruwa na kaloko eda singile ni lutu leba na mata ko tumay naka utsun yung o mo mi nata wale no kusureti me mo tinga no program go na bakikeli ale usarna vital no bango na nakata mera rongo tan leni bono na kaya ba kay duru tinga no bono ambaleta na ni ko manda na vital no ni mate na COVID-19 o te kena ribu me viso ki na tutu wala no bono me na vi tutu wala no vi ambak sasibi o tu bagaro tu mo ronga no do kadi na no do kere ena vi mata tu mengo me kurichu ke na vitalo
Meron ko na nonton na vi kaya pa kayo dito na nonton puno. Nasa po liu. Pinaka sababu pinaka tigi wale una namuni vingo mati le besureti. Pina wale bikim ni kanda nan dobo to mai na nondanga una ni bakikeli na radio Fiji wana ndo mo viti ken FBC TV na bekamuni mbutambua. Nikalonga tsaretiku.